L-ikbar priorità ħatkun dik illi niġġieldu il-faqar fost it-tfal. Frar 2013, dan huwa Joseph Muscat qabel ħassiġġu tal-poter qabel daħal f'Kastilja, illum 6 snin wara, il-weda li għamil Muscat illi jeradika l-faqar minn fost it-tfal taret marriħ. Tantu hekk li l-aħħar ċifri tal-NSO li fihom infushom huma diġà xokkanti jikkonfermaw illi f'Malta għandna aktar minn 18,000 tifel u tifla li huma f'riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali. Kulħadd jaf li biex teleb problema, l-ewwel trid tirrikonoxxi li għandek problema. Meta kien kap tal-Oppożizzjoni, Joseph Muscat kien imbarka f'kampanja negattiva sabiex jagħti l-impressjoni li hawn problema li trid tiġi indirizzata. Illum, mis-siġġu ta' Kastilja, Muscat qed jibqa' jaħbi din ir-realtà. It-tnaqqir tal-livell tal-għajxin kif ukoll anke saħansitra l-faqar għandna Prim Ministru li mhux qed jaraf din il-problema. Dan kien Joseph Muscat fl-2010, kontrast kbir ma' Joseph Muscat tal-lum illi qed jibqa' fil-muta u jinjora r-realtajiet li qed jiffaċċjaw in-nies, iż-żieda fil-persuni f'riskju ta' faqar li issa qabżu it-78,000, is-36,000 ruħ illi m'għandhomx biżżejjed flus biex iżommu d-dar tagħhom sħuna fix-xitwa, is-27,000 ruħ illi ma jaffordjawx jieklu laħam tiġiġ jew ħut u 12,000 ruħ illi mhux jibqalhom biżżejjed flus fl-aħħar tax-xahar sabiex iħallsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma u l-loans tal-bank. Għal dawn is-surplus huwa biss duħħan. Robert Cremona, Net News.